I pozdravljaju Kratoplayer ovdje i dobrodošli u drugi testog tutoriala. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako instalirati mapu za Minecraft. Kako instalirati mapu za Minecraft. Evo, danas ćemo Sky House. Ako imate WinRAR, ja ga imam, ali imam i ovo, pa ćemo i na ovo. Čekajte. Evo, sad ćemo staviti na WinRAR. Evo ga. I onda imate ovako, WinRAR. Kad uđete, i onda ćete samo izvaditi ovaj folder, izvuda, čekate to, i onda, evo vam. I onda, pušite se to, i onda imate Sky House, imate ovo. I onda idete ovdje, kucate RU, i onda će vam doći ovdje RAM, i onda ovdje postotak postotak i onda ok, onda će vam tu doći ovo i onda ćete tipkat i onda ćete naći .minecraft i onda dođete ovdje saves i ovo, čekajte sekundu, samo sekundu, i onda su vam tu sve svjetovi, evo, YouTube svijet, tutorial i novi svijet, i onda će vam je folder, tu su, beži mi folder, i onda ovaj folder prebacite ovdje, kao što se prije bilo i onda učite u vaš Minecraft, sad ćemo čekati jer to treba 150.000 godina, ovo više neće trebati, to pustite. Čekajte, sad će biti to, sad ću, čekajte, evo ga, i onda, Minecraft, i onda play. Dobro, vidite odmah, ako je prestao raditi, evo ga. Čekajte. Ne možete sad vidjeti, ali da vam kažem, idete na igraj sam i onda nađete taj svijet. Evo, meni sad piše Skyhouse verzija 2.0 i to je to, jer vi sad ne vidite sad jer snimam za desktop. Snimam. Ok, nadam se da su živjeli u ovoj epizodi, lagano se sravite, pišite do komentarima pitanje za sljedeći klip. Nadam se da su živjeli u sljedeći klip. Pozdrav!